Watu kuvuga amajambo yawe yose. Ibi turimo urabona ko ari mukiye. Ufise ndakubwira. Umugabo wawe agiye kuza ngaha. Ngiye kwega wumve amajambo tugiye kuganira nawe. Urabyumva? Hama ikindi naco ndakubwira. Nimeze ivyo ndimo. Ivyo birangiye. Urabyumva? Nibikukuza umengura igisuma unjira utanandiriye. Nasi kuni miranje wayiborotse ukagira ka. Nategereje kwibloka n'ubundi urabizi. Sibura ufite ikibazo iki? Ikibazo nyabaki? Umvirize nenda kubwira. Ntamenyera no nkine kubirana nawe. Ubundi uza kundondera utambwiye wigenze gute. Aho kugira ntagire gusaba. Abantu murasetsa. No kuza kukubaza ko ibintu bimeze niko kumburuka cyangwa ukanambwira ngo byagenze gutya. Byategerezwa kugenda uko nyene ko ndakubloka neza ubire abantu bashaka na nibwo umuntu. Oye, wajureka. Sikomba no kujyana nk'igisambo koko. Ndakujyana nk'igisambo nawe ntiwinje nk'igisambo. Yusoke. Manyanga. Waje gucana. Amazi nashizeho mwana. Sa. Manyanga, umviriza. Manyanga, umviriza, Manyanga. Akuru kwimana ivyo kuragira nibiki. Wowe uzi kuri mugasha. Hama ucugenda biriri no mwibarabara bose bakubone ushaka kumwege. Urabanye ko dutangwe kuyarya, urabona ko tangwe kumera neza, ubure bwiyandukisha. Ako ndakwinginze nundi munsi. Ndashaka kuza guhindura imvugo urimo gukoresha wa muhungu. Iyi mvugo y'agasho, nje kano kazuko ntagaragasho. Hano urabona hari gufuri ku buryo mpfunzwe nje. None reba uyu musatsi mfite. Mwara nje ndambibiye imisatsi pe. Ngiye kuyogoshesha ntago none hano urazana n'umuntu wo kunyogosha. Kintu. Uri mugasho nta kintu nta nitegeko fise urumva rero kandi nivyo vyiza we guma mugasho hama uzogende neka nkaho sanga n'umukuru ariko yabantu akabagira ikigongo wewe uzoca ugenda acha ushikene ufise n'amadrede achavuga ati wari mugasho nyene none we ubugiye uziko ndimo gukina mu bikomeye ese umaze kungira imfungwa yawe hahandi none n'imbabazi za president zigiye kuzangeraho yego usanga ga president yatanze ikigo uri president wiki buryo uzamba imbabazi navuze ngo abanyagasho nko mu mpimba bare ku abanyagasho bucucugira rero amategeko ya gereza y'umuntu ageze muri gereza ikintu gikorwa cyambere haba muri Amerika haba muri Aziya haba no mu tundi duhugu twose tugize isi nta gasho nakama kaba umuntu ufite dread ibyo ngibyo rero ngenda bizi neza umunsi nzaya mu rugo nibwo bazabona ko n'ubundi naye mu gasho ahubwo isanze wewe ntabwo uri Manyanga ibihugu byose warabifungiwemwo n'uduhugu byose numva ko kuri Manyanga umviriza Manyanga ivyo uri kurambwira jewe vraiment nta mategeko y'agasho nta naho ndinjira imana ibindinde je nzi ko ngiye kugasho ngiye kuraba abafunzwe urumva rero nimba ayo mategeko uyazi kumvikana ikintu kimwe kugira yo tworohananiriza sivyo Manyanga ugende ntihagire umuntu numwe kubona urumva ugende wifutse urumva uko ushike wicara no mu ntebe wicare n'ukumwa ntumuvugane ntumurabe akumwe uheze ucuze akuri igicucu none ubu ngiye guta nkigira gutya ubu banyogosha gutuhanjije ubu wagenda ukijya guto ngo bakogoshe sawa basi genda ko bishaka muganda kwingiza ntagire umuntu umwe mubonana urumva bose urabe hasi urumva Manyanga
hama rero ikindi kimenyetso utevye urana ko ushitiko n'amazi y'umuceri igipimo n'uyu muceri uhiye utevye uzawagiye ahantu nibaze ko ivyo mwakoze vyagenze neza nizere ko ata muntu n'umwe yababonye umviritse rero aka kazi dukoze ni njyankuye yego mama nkazora mukandavyumvise hanze muravyumva bizobagwako jewe sindimwo ahaje turahejeje muravyumva nakabaya je turahejeje namwe nkazora mukandavyumvise ntimuzondondere ntabwo uzokwigera uvyumva kuko nta n'umuntu yatubonye aho ndafashwe uyu mugabo noneho ndamucika ute uko biri kose arabwira boss ko yambonyeho diru zacu zose ziraba zipfuye nkora iki wapi hano yamvumbura kuko yabanje kumbona ndimo kugenda neza yavuga ko mbyigirishijwe Manyanga kumara cyane muzehe navya muzehe ngaho Manyanga wobwo unyebaje kumbira ko kuri mugasho none uri ngahago njyewe none njye urambona ndamanyanga hari ikintu mbonamo hari kosa nakoze ubu nyene mvuye kwa Chris ambwiye ko uri mugasho none ugeze ngamwe warabaraga ahubwo njyewe mvuye mu Rwanda naje gushaka impanga yanjye yaje nta mu Burundi habwo ndumva uwo muntu uri kuvuga ngo ni Manyanga ashobora kuba ari we impanga yanjye ahubwo makuvuga ko ni henze none wa mugabo we ko ngiye mfite ibyangombwa nta kibazo nigeze nkora ngiye mfite ibyangombwa ni henze rero singiye ibyangombwa nde nta kibazo mfite ngiye ndakubeshya kugira ngo bigende singiye ibyangombwa nabukiyeho ahubwo mbwira uwo muntu urimo kuvuga ahubwo niwe uri bungeze kuri nuzi niwe uri mungezaho uwo muntu witwa Manyanga adashaka kumungezaho oya mbwira baba we sha mbega umunyagwa we yaramfashe n'ukuri kw'Imana rica mbuza baba we sha n'ukuri kw'Imana ndi Manyanga mbega urugabo ndakuragiye
uboregwa rero naborewe we byumvikana ari yuko dore cima yagutwaye kandi reka kuboregwa si kugira uzomuhebe bizokugora wewe reka naborewe amosteri sinarinda yizi bayita amustane mustanteri ini mustane some ndabe so musubire ariko gituma nuko nayize oya nanje nk'uyu bibiriko ntabyunzi ese nawe ugira tunyane ku ishuri ugaca wigira ko mwaze kwiga none nanje mubu rero mumbwiye ngo ni mustane oya ni mustane ya mosteri kutigasha rero mugenzi rero ko tumwize rero ce nisubirira inyuma cyangwa nicana karego utizaritana n'uwize nani kandi ukamenya yuko utize utigeze sawa utatiza yatize burya rero tukebanuke gato yego nawe yo demo twishuko n'kwari kwiza reka nawe kwari kwiza nawe kwari kwiza hajya kwari rufise kibi none kwari rufise ico kibi ico kwazize nako bituma natwe twagwisha ariko umuntu yari kubaza akaryo kaka umuntu urya baka umuntu arusabye akameka nikeme ntigwemera reka rero basi ntabwo napfuye n'ubundi reka yare ntacyo nijanye reka tubyihoze ora akamitwe n'ingoma tumurabire tumurabire umuce ku mazi yego rya mukobwa mugabo rya mukobwa ikintu yaciye aduhera agashimwe yego none muri twese ko twari tuvuye ku idiri y'iwacu rya mukobwa yaciye tuha agashimwe burya ubona byari rya mukobwa yari ku idiri oya urya mukobwa rero reka ndamubwire icyo byapfuye n'urya mukobwa yaduhaye akantu bapfa umugabo kubera hariho umusore yari karabatereta ajyanye mbere banashina hagiye iwacu ajya turi ku kabare mbona barabana nabi kweri urya musore rero urumva rero no kuvuga yuko bari bafitaniye akangonongono urumva ari kuvuga yuko n'imiburiburi urya mukobwa aciye aduha agashimwe yaciye abona yuko umenga ni neza ahubwo ni gukwakwanya hajya tumukoye ku muzigo mbere twamuciye n'amahera na make ubwo rero twayobewe urya mukobwa yo tuca kaya gashimwe yaduhaye twayobewe yari kutwongera kubera twari tumukuye ku muzigo yego ahubwo turazaza guca kumuraba twanibagiye ko dusigira nomero za telefone ntaco mugabo ntaco reka we turindire we rero inshuti yanje ndurabona yuko urugamba twarugwanye neza yego duha amafaranga yacu ntangorane je sindabiba ko twakoranye koresha umwanya ndagukoresha kuko amafaranga twayaciye mugo mbanza kwihera ko je maze nihe gwanje ni oyaye ni mirongo umukoresha ahembwa mu nyuma akira yo ndagutanga ubwo rero tutarashwana na mugenzi wangu ndamuhaye zombere cyawe ndamuhaye ubona twagabanganye twongera yandi ndabongera ni twasangiye akanyubwa nayandi bamafaranga bampaye ntiyaguhaye yonyine nabibonye we wabibonye ayo wabonye rero yambwire yapi kweri urya ntiyumva urumva none sinabwiye urya ntiyumva hama sheri nagira ndagushimire cyane nyuma y'ibyo twaciyemo byose antuka naryohewe kandi ndabizi nawe waryohewe naryohewe cyane ndabizi ni ukuri naryohewe cyane ntiworaba ndibaza ibiri imbere nibyo byiza kurusha ibiri inyuma ntugire ikibazo sheri mu by'ukuri ndagushimiye ku mwanya wampaye ndagushimiye ku bihe byiza twagiranye hama ndakwizeza yuko kuba waranyemereye kumpa urukundo ukaba umutima wawe uracabona ibyiza byinshi bijya wabonye nobigereranya nk'agatonyanga
canke ima rimwe riguye mu kiyaga ca Tanganyika urumva ko ari bike cyane ya baba sibike no kugeza yuko ibyiza biri imbere igikuru gusa ugume urukundo umutima mwiza ibindi byose bizogenda neza twishiramo amaboko nyene kugira bizogenda neza ari Imana imbere yego ndakwishimiye cyane uzi ko nariko numva umengo ntitwovana ariko nyine kubera ko dufise imigambi yo kubana urumva ko n'akazi karakenewe nje kurondera kugira turonke ikizotunga abana bacu bintu ushaka tuzovyara utwana cyane gose niyo mpamvu nokureka ukagenda nibaza ko tuzobonana bitari kera nko mu minsi ibiri hama turaguma tuvugana kuri telefone urara utamvugishije iyo sinonafise kugura nawe urabizi kwanza n'iminsi ibiri ni myinshi naje sinobyibahuka kurara ntakuvugishije bo reka ndakuri kugenda kuko twava tugumana ugasanga ibindi turazije kagenda bayi rero mwana we usigaye ndyohera waramfashe iyo nakugira hafi yanjye rero nukuri ko Imana sinzi ukuntu byari kugenda nukuri naranezerewe ukuntu wambaye hafi nukuri ukuntu wadufashije muri uru rugo urabona ibyago twari tugize byo kubura umwana tutazi iyo yazimiriye nukuri twari tumerewe nabi ariko watubaye hafi uratwihanganisha tuguma dutegereje n'uyu munsi tugitegereje ariko nukuri nararyohewe cyane ukuntu wabyitwayemo mama nukuri byategerezwa kuba ariko icyo ndakwemerera zo gufata nka mama nukuri ndabibona ko uzoba mwiza nzogerwa kuba mu muryango wanyu ndamugisha cyane kuri jewe mwana ntabwo wakumva umunezero mfite ahubwo ngira ni yaranje mbwira umukwe mugire mariage nezerewe cyane mwana wanjye ariko nawe urabyishimiye mama cyane bizegera cyane n'ukuri mugire mariage ibintu bijye mu ngiro abantu bose babibone mwaramutse neza muhungu ndabona mumerewe neza komera mwana wanjye karibu ngaho rero ndaguhe inkuru nshasha nk'inkuru ngaho mzimbwira urabona mwana wanje iminsi twari tumazemo mu bibazo iki uyu mukobwa nukuri nta katagize yambaye hafi haranyihanganisha hamwe nabuze umwana wanje ntazi iyo yazimiriye kandi nawe narabibonye ko yaguma kwitaho urazi iminsi mibi tumazemo byatubayeho bibi cyane ariko umwana wanje acaraza tuba hafi ibintu byose arabishyira ku murongo aramba hafi mu bibazo nari ndimo by'ujya mukobwa wanje nawe arakuba hafi mbese muri make ibintu byose yabigaruye uko byari bimeze niyo mpamvu rero burya nari nifuje yuko ni ukuri twongere tuba umuryango hakumwa kwa mbere umfashe mugire mariage ibintu bijya habona umwana wanje nkaguma ndamubona hafi kuko yambaye hafi kanene cyane mu by'ukuri mama ibintu uvuze nivyo kumbe nawe we urabona kure uyu mukobwa yatubereye umwana mwiza cyane ambera umwana mwiza mama nukuri uvuze ukuri hajya mu bisanzwe se wabibonye wenyine naje narabibonye ko ari umwana mwiza yambaye hafi anyereka umutima mwiza amba hafi ndamushimira cyane wambaye hafi kandi ndabishima hama kuri ijambo uvuze ryuko twagira mariage natwebwe twagumye tuvyiyumvira ko tubiganira ko ariko turatinya kubikubwira kubera ko ubona ukiri mu kibazo cyo kubura umwana wawe nkabona ntawe nobihera none ko nawe uvyiyumviriye
akari utangiye kubitubwira nta kundi baca tubinyarutsa ahubwo tubikure mu nzira ndakuzanira ubundi bene mukazana karibu mu muryango wacu urakoze cyane icana ciza cyane kimeze neza Ita police. Police iwanje n'uwo yadutumye kabaye umve zamuta sa nibaza yuko baje bayibonye akazi dukora sivyo ndabibona ko ari police ariko uyu mukobwa twasanze ku manalize twakoze ari nyuma yabishe umugore wawe umugore wanje Bon appétit, bro. Thank you. Akumana uzi ko utumije nshaka no kujya kunyara mwana mugico nkubuze ati Uzajya uguma kubura uko nyine ni ikibuga cyo nkwemerera tereka hano kugira ngo ntize gutembagara nuko gerageza rero njye mbaye nicaye hano musa Agenda uruhuke mwana. nuko mwana wanjye Sawa. Kije nawe gucika. we ibyo byanditse neza yabize mwicaye Chris kandi mukanye uravuga ngo utahe Inde. Ndavuga utahe. wowe ntago wahindukiye umuntu asinyara urahita gukubita reba hari urabona dukora kureba gute sibyo ureba urebe sibyo reba byanze bifate pe Umva rero. murebe urabona Ndabagira amasoro. niko ndakura murabe ntabwo ariko uramura mu maso nyene mugahuza mugahanga ko bikimwa amaraso byiza uba washishwe raba nyene umva reba hano sibyo reba urukundo eba tubujije ntituvuga tunyiganje ebyo turahora gira rero nabuze ati reba nawe wowe reba hano murebe hano muri kundeba aha turi kunywa turi kuvuga urananye bukitera nabyiba okay ndakurabe uretse ngenda kubwira nimugira gutya urahita ufata icupa ureba hariya cyega ni cyatwumvisera Uje kumureba. okay sawa uriya nawe urahita ureba hariya wowe sibyo ngo kije kigabo nticyatwumvise Wapi amagabo ntiyumva basi. kuvuga ujyanye uyu nguyu ntavuga sibyo nawe cyega ni cyatumvisha urahita ngo hirya kigabo nticyatwumvise Wapi amagabo ntiyumva. oya uriruka cyane wika urakora ndinde reba hita ubirinda ukagaki urabanza ukarindira uwakavuga urabanza ukarindira uwakavuga nawe turaba hariya Wowe urahereye. sawa tugi action ngo kije kigabo nticyatwumvise Wapi kiyakigo nticumva. ntabwo uri kura hariya ureba hariya nawe uri kureba reba uriya mugabo uciye hariya hagira umwana wicara hariya we icara hajya wewe icara action ngo kije kigabo nticyatwumvise Wapi kiyakigo nticumva. Wewe ni warabye wewe. Wewe kura ujya mwana. oya
yego mwari wumva